Program Santin Ranwat. Pagkakuyang Mailgan Boros, Mawali, Kalor Silume, Action Bajawandan Kamanagis, Wailanga Kamagat Tiway, Irailgan Nagan, Yang Kamadongkan Santin Ranwat, di Kabin Los, Pukcalagan, Kacyangargan, Sabulmar, Program Santin Ranwat. Waisan Salem, Kalor Boros, Ansi Magmaitan Tagayang Tamailan, Kacholong Nanos, Kalulong Nanos, Mungkol, may pagkatsyudado sa masama, Estado ng Rail, 100 meter man, Bidjot sang yan. Mahal kubur kalangan, magkatiway wasaw, Chalang Nagar, Chabyata, sa Bulmajal program. Dagdag-yaw-yang Kalor Silu, Masansal, Munmol, Nagkambangan Muar, Ellen, Kukur Kalangan o Pamatangan di Israel Sarikan, Nuwasan Estado 100 meter program ang Chabier, Murnang sa Chikachik. Anak Ben mana anak. Jangan dia mau ke? Hah? Banjir. Habis saya banjir bahagian dan lainnya. Gak mau aku rasa saya bang, saya. Sorry, Bilandan, awala sa Pagkakay Langsung. Lumadon, Kalimutan, program Santin Ranwat. Bugo, Ragajin Bukuraya, Bayan Kacawan Gulianti, Kacian Ranwat, Kalwa sa Bulmar program, Santin yang Ranwat sa Bulang Ulinik Ranwat. Harmoni Badbat Kaco, Nguway Manchiyang Iyo Yay Chukal sa Karadan Wow, Melel, Waon Kisa Malkot, Kuyayi Magacin Badbatukan May, sa Bulmar, Kabutubungan Boros Min Sambawat, Melel Kombeyu, Waynat, Melel Kastian Ranwat, Nanmol, Yay Mood Labanet, Namargian Waynat, Kastian Ar, Tadok Kasampalan Way, Ranwat, Kastian Sore, Lingana, o Woven Tadakan Ranwat. Bill, Chingalang Giwaw, O Masanagan Waynat, On Gananalap, Nangani, On Gilabin Sitnat, On Bombay State Governor, First Lady, Owangi, Somas, Pelian Dalagan Koros, Nanwaynat. Ejimol Sakratan Wow, On Kintigan, Kabrada Nan Sabulmachal, Government and Waynat, On District Administrator,
Israel Khan contohkan koros ngambil yang eksekutif, Ilwan ke speaker ng government ng Waynad, o Israel Khan, John Go Kasanad ng Waynad Junsak, Village Hall sa Karataan mo, on ki Songgabong Labalak ng Waynad Associate Justice, o kumalkan koros, nagtatok ngambil yang judiciary. Kapradonan Noas Ranwat, Village Hall sa Karataan mo, Melel, ang Baba Nono, Pinagap, Manakap, nabulubulkan koros ng Waynad. Kalangan ng kupramay, abuel kagan kubuligid yang wajol, aso kasampalagan, kumalin yang kacang sa Walmar, programa sandi, kasambalang way ranwat, mayay, ranen kawawi, kasanan dan Waynad, nagugutar, barkay pacholar, kawaider, chelchon Waynad, kulo-kulo ang nalilay, o naberkumawan Waynad, sanger, barkay pacholar, Ilato ranwat, pilalato ng kalokwat, chayla yung o bachuan o ranwat. Dari, wajab yata, nan sa Bulmar, programa sa liyan ng isang ranwat, ng isang kasalel, ranang kaon o ang chobe isap, ang chalway net, jay kalulang ni Rael sa pangutongkan. Siyang nalibitikan ng Waynad, libititi wow, may yawi kita, Gobernador yata Waynad Junsak. Arbuanca yata Musa ko bukas diyan ranwat. Sansal Monmol Color Silu. Isa Bulmar office ko sa neti na kasi ng bitikan Uramtak. Uya kamatongkan na banuya. Kabaran bed acay kawawi. Acay ran in its constitution. Are kajoyer mo ang sukses Israel serikan nan color ko blue dawiyawi kita di Malabanan magic oir kan Israel kan sumotongkan nagpacho ng color ko jogwet jay Israel kan nagpacho dosang sa Bernard Lupiti ay parang langar Balbonet o yang ako talugay lawachit. Ay Israel kan nagpacho ng color ko ichacha. Israel kan nagpacho tosang ng sa Bulmar Lupiti walu isu walu tuwa. Dawiyawit tananipil kamar letaw Otolonia. Na color ko ichacha. Ay pacho to mon. Wala tuwala na kayo. Ari, pwede Israel sa kumatongkan na kasyatiyar ng mall. Sebang kasynger ng Palikariyaw, ang sa Bulmar Asandi, ang Alkajin Kurat, Kuyingay, Chani Peter Latuan Buhay, Laban, Patak, Bukalway Chay, ang sa Bulmar Programang Kasandian, ang sa Mulano. Nan Palikariyaw, yay, Lulawan rin siya nasa ng child program o kumail child eukana o luka sila ba tamarlan ang kakangkatang kawan.
Yung t-shirt mo? Yan, yan. Minsan, treasury lang dia mula. Egyptian dollar. Yang treasury. Treasury. Yaw, Kaya atrod. Nah, sabi naman tayo, basa rin ng isang word, sangnan bukan Genesis. Iralaut, reisa kayo, eulan silu. Tuan kauno kot, agatin kaprada, aramas. Iairano, makitiyawi, nanan, Eden Paradise. O telunian tuntian at kokiti, pasakses. O ibaan padoon pa, munsa, labalap ko. Sa matkot, meteran kalangan umak, ayo, raketin katkiyang aramas, nan mutual. O katkiyang pilerer, puan katin napapali, sa pulmar kapagabangkan ng paliyamar, o pinapaliyasi. Pinananote ye Genesis. Riyaw isak limaw, isak puno, len isak siu. Kod katin kapakata sayin aramas. O yer katin pangokrano, na yet out ben pang. Kumain takicaya, koros pa na papali, kapagabang koros. May kauno kod katin kapakata. Buenuya, sapulmar, atau jangan main keperluan, main yeyas sama percaya korusan kap, umum kauno ewan sama bahan, patut. Sekarang korusan di paduan, sekarang kita, rental kerjaan kuburan, irain sama matongkan ranu, ni menelai ni betul. Separuan berkembang korus. Numaromi maranat kawan orang Yesus Kristus kawan. Numarin sah, ono. Tahu? Okay, wala sa katalo. Sukses di bakat Syemnan. Kasarawi benakkan, laikan way, way bantu kayang, Israel kan pesan di bulan pokok tawat, Israel Palestina kan, way yang agi Israel John School kan, lebil pesan dian yang, baca kasarawi benakkan laik.
Kailangan police officer ang mga inatkan yang agi ngayon mga nakapinagap John School and mga inat nilamaw bagatan Pacengan Kuhuban Agkan Sabulman mga inat lay ang sukset ng Sabulman program kasandi may sakartaan kasangyo Iman Pachosang District Administrator and Waynet, the Honorable Daniel Edgar, o my Bachaya o Luca, District Administrator of Mawad.
Muna iban pa siya yung nanetiwan. Kapuka, ayiyang, okay po ni po. Malang si Rain, masala pala lang po laban na. Kaya po ni po, malang nauriyo, si Rain, sinahan kinanway na. At yung wawan kinanalag na. At yung wawan kinanangay na. Wawat patuwan sa pul, o patuwan wawan kiwasay, ulusokan ang wayway. Patuwan wawan kinalayan, o sarisokan ang wayway. Patuwan wawan kabnan, wain Bombay, na yung patuwan kubur, o First Lady. Patuwan wawan ki, wali malap ni Silu, na nabasang Congress, Speaker Moses. Wawan ko wali ban wainat, na pining ko gusunat ang wainat, pining ko gusunat ang wain Bombay, Honorable Edman. Wawan ko bro ng tarabag, sumasakan, suulin daw katsaw, paling talakan na yung katsaw, paan ko po. Mo sa prakating kubura, bagiran sororwat, magit, paan ko saan yung appointment sa Balmartis si government, ayun ka, patsawan sa kalendri ang sumaksat, kung patsawan wawan ki, iray sa balim soon papakan, sustakan, and sa Balmartis si government, yay man yang agi Speaker and District Legislature, the Honorable Mayorito Wondolin Vice, floor Honorable Members and Coros ng Net District Legislature. Pajo waungi songko pong lakalaban wainet Honorable Panapart o yang songko pong kan. Pajo waungi tigan, pajo waungi laban setnet. Melel Ejgal wa wong kumain sa school kan nagpaan mo yan kasi ayang kamatong ranot o wong kuchon mo na kusap sanglap na kayo lalap na katuwa dan bar kito ko walisag lamaw sa sumbar silisag tuwa o batala esansal mamiya Girail po in all koyo mamuna wargdor epwelben sa Bulim District Government. Sang niyaray luroro kuway o kupal kuway. Ragating kupradar barangak kajang nang uyaban kadagyo. Buwan pugad uyaban appointment sa Bulim District Government. Sansal mapuitan na dago, wanda dago ranwat, kalakbeti o kuwaban, pasanan kusunod ang buwinet, sumbar silisag tuwa. Nantungan Israel o pagkat jay karos ka mangi pacawan memiya magkatlar o miya magkatlar o ranwat miya magkatkat o miya magkatpat sansal pang ranwat o riyaman magkatin pacawan luluwa yay isunan ka na rin na ranwat o laban may o Israel ko may patsayang o riyaman imay pacawan may magkatlar o miya magkatlar. O puweng yan siya o sa prakating kumura. Ipajawan walian sa Balmartis yung government, Rasilu, kada kubur o pajawan luga. Karusya may ang pajaman kubur. Chay leo ba na, para-para ranwat, nintuan at chay luya, chun weye. Hong chay son napapalikan, hong chay son paunyan, hong chay son matongkan. Pero ranwat, Kailan nandiyan wan perang karos niya chay ban caman-caman nagwasa karos uwansu karos apal ben way network pacho sangat jaran cerikan pachoda lel kirai men kailan pacho kabrayang kasuma kubur karusya agatin salandak chay katin neu bana padadogan ranwan ang kakperen mo ini sanamaw niya ba numula wiya kalaut ben kagoyang la kaya bana uwewa bana nan uwansu way ayay met Kalari itu mana? Sekarang tak kalangan Purno sabko, nanalang ko kalangan Purparusa. May sabit, may isang patongkan sabit. Program sa ikin sabla. May buyang mas.
Dan sa pulmar kasang program kasang diyan minsan downward sa ibang katsiyang nan komok sang masalabalab port labanet amon kiyan winet. Segera nila, break time. Dia dalba, kas-kasan rawi. Lugo. Artisan pandu. Ranin. Restitution. Win. Kasisang tuwa. Kasang tiyan. Dapat yan. Tawad. Kung kasang tiyan. Supplemental goal. To win it. Ang showcase. Sa malaro kami kasarawi. Ranin mo yung the Liberation Day. Ay ibig may balance lang. O kaya yung yung kalbo. Kaya ang kalkas kasarawi. With Maverick Mountain. Sudah mag-celebrate natin sa kanila. Dapat tayo liberated summit. Namun sa kanakan summit tayo, pati-pati ang patuloy natin. Mapalpag kagpatuan na news, saka pun dia pengepuk, awan uyaw, sang toto uyaw ime, kapak, urusan. Aksay, kalmay na nagkara. Dahil in-Indonesia naman, kung nagpasa, kung witness. Kung mag-try, kung naman kakakalik-try. At katangtong tayo, Senate, morning. Kung mo'y tsuto na isang gamit, talawang na namin. Basta mga yung right. Para liberation to the para kasi private. Dahil sinakay. Hindi mo nakalpay. Naman may ako yung natigil. Ito, school. Karat. Ikis ka sa liyan na lakay. Appreciation. Betul-betul, akai way, alin din kapitulong akai way na ilim tayo, nagbuya isa na. Constitution. Kapitulong ng rapagat. Untuk jaga anak-anak, kau mungkin mau kepayatan, kesansin mau kata, dia bukan mau. Ibarat tulah uya sebelum win kalah, terkena. Dengar utara, kami sudah tahu berapa. Senangkan kayu yang bertata Constitution setengah yang jadi berkata hari ini saya akan ada uang lagi kami bisa lihat kali kita awal pada tadi kesan saya bawa dia akan Constitution bayi pada kalangan ng karusian yang kebaya tak namun kita ada kesarawin kami kalangan ng karusian
sukses ng Kumar Program Kasanti, JJ Bangkat Siyang dan kamatungkan, Kasanti yang runway, pemain Serigan memang yang kamatungkan, pemain agar kasih pasangan Kasanti yang baca ya, so nabalikan agar tahun pemain diwe masa kamatungkan yang sangat. Sa bugo, o bacho din bang Kuyan galagis ka bese, kamat kumanran, nanos, ipachekar, kamatong kay kusan diya, ruyawin, nanrana kay pipalar, nanwig pachalar ko. Chon way net sa Walmar, Chon way, pachapacho nanos and nakiyu, nanwasang kamatong and chimin way net, muskulin way net, o masakset, pinpip, ngar nan wig pachalar wad yunoyan kitaran kuegi tabak chail pacho kubang kuran wad benerman ko success Israel kan pedeni kan osari kan pachajunan mo sunyagi yu isang blok walon minsan taglel blok silu ni sora na right turn ni daman kaung ya uran ari kamadangan ran wad duwan ay pachawan kayang pachang kamadangan softball may pachawan nagyar o kamatong ng volleyball, kamelil di ba yung ranit ng chip na kajulan sa Iranot. O tangan sa Santan Rose, yung right school kan, kaban kita kamatong kan 2024 next Constitution Day. Remember kita, Israel kan nakapali yaw, balaran ka kapalila, Israel kan nabaw ya kamatongkan, kung man masama kamatongkan, pagkatalo sa iyo. Kumail sa rigan, mailaan kibaran. Kumail matong baran, kasalita wow, wow, kasalita yung wasak kong badyo sa iyo. Biarlah masan dapat yung bacawan ang rail ang kanaan kebaran niya sa mga matong. Ama kong siyaan kebaran. Ako na yung yung check sa kalan do. Kumin yung wasakis kasapong nanamaw. Arit kita hindi wanay wiya lado ko kan programa ranwat. Lugayang benenay usang kamatungkan koros chalanan kebaran dan ukur ranwat. Acara ranwat 2024 next Constitution Day. Uy, comment doon. Nandiyan mo. Nakapunta. Yan na. Hundred meter. Mile, kagaganar sa match patongkan di starting line. Isa po ngayon, isang shot, then white sport, one and white, and then blue, and then Nang siya may Victor sa kalor pacapot pansang lane number 5. Failani Torres sa kalor blue pansang lane number 5. Motina Ligor sa kalor Wichatapan Chang lane number 1. Ibagay may coaches ka na kamatangala masor kamatongkan di starting line pachanan Chabitala sa barmachay kamatong kalangan.
Hoy! Okay, isa. Hoy!
namin tente. Oh! Lead! Tama na! Eh! Vamos!
Oh! Vamos! Anak, aku na maabot.
Wala po kayang pato. Kang kami yan siyang tunggawakan na papunta nilang iya. Manggola po. Dong po yan. Let's go, man! Lindsay! Clap your hands with me. It's a celebration.
Hey. Kayo lang.
Kita ako pa nagsalikan karata.
Madang!
Your turn. What? Agustin, Samuel. Pasukat naman, Patul, dan Pijang Minus in ang Ranglakan. Warman po kita, Stephanie Lawrence, Katuan naman sa Kasabat. Arian Paidagan. Dalian Simon Pagkayo, Shangla Malite sa gamitan kay Portray sa Kaya, Sangret. Dalian Simon Pagkayo, Unet, Nicol, Kaya, Shangla Malite sa Sangret, Sangay,
Come on! Go, Jellico! Get more scissors! Jalan! Hey! Yang wait! Ay, kami na wait and wait. Sorang kosa! Junior balik! Umaranton! Ersten balik! Habis lagi! Waktu balik! Masuk balik! Mobil! Go, King! Lancar! Junior balik! Connect FM! Umar po number yaw! Western number sidu! Sekolah! Habis kayu! Johnson Alay! Kau! Sudah, kita harus
Left American against Tournament Commission, Sport Commission. Tournament Sport Commission. Yan, pakailangan tuloy. Pero ang mawala lang sa pagkakalakan. Kayo kaya kasunod sa kacang. Walang kayo tumasay na kayo. Award. Gol! Yung ko tumasay. Sana ni Som Luira. Whiskey lang iwiran ko. So, mo nang bangka pariya. Kailangan tumilang, hindi ko wali-wali siya.
Shane, isang men, Shane! Shane, pop, pop! Riau eh. Salamat din yan, kabalik niyo!
sa cheers siya mo. Akabang yung nampak ko na. CRP Chanjan, may license plate 240693, Kuryawang Sululo, Tuasulu, Karela Kanan, Education, Tindakan mencapai sudah, berkalangan, berkalangan, semua. Just kakaragdag mo prayer jump, ha? Pamoy po sa mga natin. Sisya pala. Mama ko dito na. Isa ba siya na? Siya na kasi sa ito. Kaya mga kaulong ko talaga. Sinama ko dito.
po kamera, dito mo magiging mga. Good job. Good job mga kaibigan si Dutay.
tua. Kau dulu. Datang cepat tua. Kau sana. Kau dulu. Kau yang datang tua. Apa itu aku kita? La welcome. Wasau la welcome. Wasau. Go. Go. Đi con. Hey! Hey! Lagi jambil. Okey lah. Hey! Bagus ya. Bagus. Hey! Hey!
Rasa motoran.
Na-open naman. Siguro kan nag-kiss sa mga guys naman. Alright, kasan maluwasan! Iya ba wag yung magamit ko.
Kejujuran pastinya Discover!
Tahu kok mata-mata. Jangan suka bang.